Murori wa Barothi wa Thayo TV ngurehire kundu gwitagwo Kinangofu twi Njabini mahande guthie Njabini ngwiciria ni ndagika should be around 5 to 10 minutes na handu nginya andu mathia maguru kundu guku muno gukuru na ngikuonia gukuraga minji na waru tigana na mbembe itiekaga wega guku Kinangofu guku ni kundu kwa minji na waru mbembe icio urona ni cia kuhe ng'ombe kuri andu marimaga mbembe cia kuhe ng'ombe na ukirora minji cia hana igukwira kundu guku ni gukuraga ni haria itarenda guthie kwene tondu mwana mugunda uyu ndarakirima muno atigeire andu marime na makirimirwo ni kurima oguo ndirakuonia kwa jirani ni no minji tu ndirakuonia kwa jirani ici ni minji urona ihana uri ihana na so ugikorwo we interested mugunda ukira haria mbere hena waru kuzumira to ndienda gukuhiriria no uri hahana wega muno icio no waru ndakuonia minji mugunda niguo uyu tigana na mbembe ici guku utikura mbembe wega so ici ni cia kuhe ng'ombe andu aria moi wega wa Kinangofu makui wega na minji na kindu gigwitwo waru no tondu ene matigikorwo guku kana mwenda ko guku so nikio rakiona aria matigeirwo menda gwetha irio cia ng'ombe so ni mugunda muthaka muno ni mugunda wa eka 5 gwikona wende wothe niko ikuhe details ciothe how comment section ni ukirora niko gwikirira hau nigetha ukione mugunda uyu uri hana na makiria mothe kinyo menyo horo iki cost ni mundu maria mange mothe ndakwira ni eka 5 ukenda kuugura wi wothe ndorori ukiuria ni mundu na ukenda kugura pa eka it is okay gutire mundu rakuria kiuria no nyende ugure ciothe eka 5 nigetha uhote gwika atia kuhota kurima wega utari na pressure kuri andu ingi makoretwo makinjitie migunda miraihu migunda mangihota kurima migunda mangihota wika maundu maingi riu mugunda no wa eka 5 aiko no wende ndirakuhe cost oro riu na ona thia tate ndire ngerera ngirire faini mugunda pa eka ni 1.2 pa eka na 1.2 uguo ni kuga iko urenda eka ciothe 5 ndeciria ni around 6 million woe mugunda wa eka 5 o haha Njabini ritho na iniuru kuma Njabini tauni ndeciria kuma haria rami ingiriire ni kilomita 2 guka haria mugunda uri kuma rami-ini guka haria mugunda uri ni kilomita 2 kuma Njabini tauni is around 1 kilometer gukinya haria mundu araingirira so ni mugunda muthaka guku ungioka urime ngwiciria we wi mbere muno makiria na mundu uri ukiwi bata wa Kinangofu ni akuwi wega na ni akiwi guku ungenda kurima waru uturehagira Nairobi ungenda kurima minji na njira nene ngwiciria wina uhoti wa gukorwo gikaguo na ukiri na details ciothe kiria gweka ni ukuhurira namba ya thimu ni 0798 008 008 0798 008 008 icon ukwenda mugunda uyu